mbere na mbere no gushima Imana ibashiye kudufasha tukaba twagitwara kuko byari bikomeye ariko Imana yarahabaye. Ubona umwihariko wari uwuhira umwaka challenge zari ziye? Umwihariko nuko twakoreye hamwe abatoza, abayobozi, abakinnyi tukabasha kurwana kugeza ku munota wa nyuma tukaba twabasha gutwara igikombe. Hari amakipe abiri yo muri Sudani Gilbert, kurusha inyuma ya El Hilal yabatsinze Arere Tour. Ikinyuranyo cyari kihe difference yanyu na El Hilal? Yari challenge nziza ku bakinnyi ndetse n'abatoza no kwiga ku bintu byinshi niko nabivuga kuko niba dutwaye igikombe nabo bakaba baratwaye igikombe ni ikigaragaza yuko natwe ubwacu dufite improvement. Byari kuba bibiyo wenda tuvuga like El Hilal gatwara igikombe, El Merreikh kaza ku mwanya wa kabiri, byari kugaragara yuko wenda amakipe yo mu Rwanda turi hasi, ariko byagaragaye guhatana natwe tubasha kuza ku mwanya wa kabiri. Bivuga rero nimba El Hilal ari hejuru natwe turi aho ngaho hafi. Mu myaka nk'ingahe tuzaba natwe turi ku ruhando nk'urwa El Hilal. Claude, ikibazo cy'amatsiko urakomeza na APR hamwe n'Imana inshallah. Inshallah.